إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده وحبيبه ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى من دعا بدعوته واستمسك بسنته إلى يوم الدين. يقول الله جل في علاه: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. صدق الله العظيم. Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju. Njemu se zahvaljujemo na prelijepim danima Ramazana kojima nas je počastio. Hvala njemu što nas je počastio da budemo slobodni, da Ramazan postimo, da budemo u bezbjednosti, da dane provodimo u ibadetu, da budemo na teravijama i na mukabelama. Njemu hvala što nas je pustio da sjednemo za sofru koja se zove Ramazan, iako su mnogi možda svoje kašike stavili za tu sofru, ali nisu uspjeli za nju da sjednu. Mnogi su preselili prije nego što je došao mjesec Ramazan. Salavat i salam njegovom evideniku Muhammedu, časnoj plementu od porodici vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Muhammed posljednji od njegovih poslanika. On je svoju misiju ispunio, ostavio nas je na jasnoj stazi, na stazi gdje su noć i dan jednako jasni. Molim Gospodara da nas počasti da živimo ovo svjedočanstvo u svojim životima, da ako Bog da sa njim napustimo ovaj svijet i da budemo proživljeni u društvu onih koji su to svjedočanstvo nosili. Amin. Draga braćo, evo pred samim kraj mjeseca Ramazana podsjećamo se na sve blagodati koje nam je Gospodar dao. Najprije bili smo slobodni, bili smo, hvala njemu, zdravi i bili smo u prilici da postimo mjesec Ramazana. Gospodar je čak udaljio sve one zle i crne sumnje koje su bile ubacivane u srce onih koji su željeli da poste ovaj mjesec, pa su govorili bit će dugi i vrali dani, pa je Gospodar dao da ovaj mjesec bude puno blaži nego što su nas oni prepadali. Tako šejtan prepada svoje zaštitnike, a Allah štiti one koje on odabere. Prepadali su nas da nećemo moći, hvala Gospodaru, evo, pred sami kraj Ramazana, zahvalni smo na svakom danu kojim nam je Allah dželešanu otvorio vrata svoje milosti i počastio nas da ga ispostimo. Zahvalni smo što, za razliku od mnogih muslimana i muslimanki, spadamo u red onih naroda koji su slobodni da svoj identitet žive. Ja vas molim da u ovim danima učimo dove kako za njih najprije, jer su njihova prava ugrožena, tako da učimo dovu i za sebe, da nam Allah dadne mudrosti, da se ne igramo sa slobodom koju imamo, da je čuvamo i da je odgovorno živimo, jer sloboda nije nešto što se u našem svijetu danas daje, nego je nešto za što se moraš dobro izboriti. Evo pred kraj mjeseca Ramazana želim sa vama podijeliti jedan kuranski ajet, jedan hadis, u nadi da će nas Gospodar počastiti da ih živimo u njihovoj punini. Uzvišeni Gospodar kaže: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Oni koji daju od onoga što im je Allah dao, daje od svoga života tako što posti dane Ramazana, daje od svoga imetka tako što ispunjava prava koja u imetku postoje, daje od svoga vremena, daje od svoga imetka, daje od svega što mi je Gospodar dao. Kaže uzvišeni, oni koji daju od onoga što im je Allah dao, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, u isto vrijeme njihova srca trepere.
trepere da li će to njihovo biti primljeno. Da li će Gospodar dati da je iskrenost bila dovoljno jaka i dovoljno prisutna u njihovim srcima da to bude primljeno. Ennehum ila rabbihim rađi'un. Oni su duboko svjesni da će se svome Gospodaru vratiti. I da su dobra djela koja su učinili, nešto što je između njih i Gospodara. Ovaj kuranski ajet je u suri koja se zove Mumin, vjernici. I pred kraj Ramazana moramo se zapitati zaista šta smo to mi dali pa da očekujemo. Kojim smo tijelima postili doli onim kojima nam je Allah dao. S čijom smo nafakom jeli i opskrbom jeli doli onom koju nam je Allah dao. Koji su organi u našem tijelu tu hranu i provarili, hvala njemu, hvala Gospodaru. Nismo imali problema. Musa alejhi selam je rekao Gospodaru, kada ti namaz obavim, svjestan sam da si me ti počastio namaz. Dao mi snagu, dao mi zdravlje. Kada dadne nešto od imetka, svjestan sam da si ti to u moj život unio. Ti si mi otvorio, trudio sam se, ali ti si mi otvorio. Kaže, o Musa, objavljeno mi je tada bilo, kada si svjestan toga, da si i ti, i sve što ti imaš, da ste moji darovi, tada si istinski Allahu zahvalio. Plemeniti ashabi su čitav Ramazan provodili u ibadetu. A onda pred kraj Ramazana upravo ovaj kuranski ajet bi ih vodio u razmišljanje. Hvala Allahu, postio sam. Je li mi kabul, je li mi primjena? Hvala Allahu, dao sam od imetka, ono što je hak imetka, zekata, sadekatul fitra. Nema posta čistoga bez sadekatul fitra. Post je obješen između nebesa i zemlje dok ne dadnemo hak onima kojima moramo dati. Kaže, onda bi se pitali da li im je primljeno. I jedan od njih je govorio da znam da mi je Allah samo 2 rekata primio u Ramazanu. Samo 2 rekata da su mi kabul. Od svih onih teravija, od svih namaza, od svih nafila. Da znam da su mi 2 rekata primljena. Niko sretniji od mene ne bi bio. Jer je Gospodar rekao innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah prima samo od onih koji su njega svjesni. Smisao Ramazana je da budemo Allaha svjesni. Izlazeći iz Ramazana mi učimo da njega budemo svjesni. I hadis koji želim sa vama podijeliti jeste hadis koji bilježi Buharija u svome sahihu, da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao la yudkhilu ahadan amaluhu al-jannah. Znajte da nikoga neće njegova djela uvesti u džennet. Mi smo dužni da ih uradimo i time ispunjavamo svoju obavezu prema Allahu dželešanu. Ali kaže Resulullah, nikoga neće djela, hoće ući zbog djela, ali neće ga djela uvesti u džennet. Sama po sebi. Ni naš post koji je tako velik da Gospodar za njega kaže, on je moj, ja za njega nagrađujem. Kažu plemeniti ashabi Resulullahu, Ola enta ja Rasulallah, pa zar niti Božji poslaniće? Nema noći u životu Hazreti Pejgambera da nije proveo ili polovinu ili 2/3 u noćnom namazu. Mi evo u Ramazanu pa nam dugo, jel pola sahata ili sahat noćni namaz. Nema noći da nije klanjao polovinu ili 2/3. Kaže, zar niti Božji poslaniće? Nećeš svojim djelima ući u džennet. Kaže, Ola ene, čak mi ja. Illa en yataghammadani Allahu bi fadlihi wa rahmetihi. Osim ako me Allah ne počasti svojim darivanjem i svojom milošću. Draga braćo, nakon dobrih djela dolaze 2 borbe. Prva borba je da budemo svjesni da je od naših djela dobro samo ono što je kod Allaha primljeno. Da sebe ne zarobimo u svoja dobra djela. Jer šejtan će, kada ga pusti Gospodar nakon Ramazana, pobjesniti. Gledat će da ti pokvari odnose sa bračnim drugom. Gledat će da ti pokvari odnose sa babima. Gledat će da ti pokvari odnose u rodbini. Gledat će da ti pokvari ono što si u Ramazanu radio. Prvo što će uraditi reći, dobar si ti. Čitav Ramazan si ispostio. Znaš koliko ih ima, nisu dana postili. Umjesto da samome sebi kažeš, Allah je mene, alhamdulillah, uputio. Njemu hvala na tom i to je njegov dar. I drugi izazov
jeste ustrajati. Resulullah je imao nekoliko sjedi dlaka u svojoj kosi Mubarek. Pitali su ga šta ti je Božji poslaniče? Kaže, osjedila me sura Hud i njene sestre. U tim surama je kuranski ajet fastaqim kama umirta. Budi ustrajan onako kako ti Allah naredi. Dokaz primljenog Ramazana, draga braćo, jeste da sadržaj Ramazana ostanu prisutni iza Ramazana. Dokaz da smo sami sebi bagatelisali Ramazan jeste ako iza Ramazana musaf na stranu ostavimo. Ako bez vakat ne klanjamo dnevne namaze, to je dokaz da je šejtan u svome poslu uspio. Dokaz dobroga djela je dobro djelo koje učinimo iza. Ja molim Gospodara s ove dvije borbe da se suočimo. Prva, da se ne zarobimo u vlastita djela, nego da ih smatramo darom od Gospodara nama. On nam je otvorio, on nas je počastio i drugo, da nas Gospodar počasti iza Ramazana, da nastavimo sa svim lijepim sadržajima Ramazana. Amin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sejidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Hvala dragom Gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima, salavat i salam njegovom neviđeniku Muhammedu, časnom plementu od porodci i vrlim ashabima. Gospodaru, odričemo se svake snage, moći i znanja i prepuštamo se tvojoj snazi, moći i znanja. Molimo te, Gospodaru, da nas zaštitiš. Molimo te, Gospodaru, da nas počastiš. Molimo te, Gospodaru, da na dan Bajrama mi budemo od robova tvojih koji su bez jednog jedinog grijeha izašli iz mjeseca Ramazana. Amin. Draga braća, samo jedan savjet i meni i vama. Pokušajmo, ako Bog da u danima Bajrama, unijeti radost u srca ove djeci. Pokušajmo, jer je Hazreti Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem rekao tahada u tahabu, dajte jedni drugima hediju. Ono, naši Bajramuci su dio sunneta Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Dajte poklone, voljet ćete se. Naša djeca će voljeti vjeru kada vide da je najprije vjera kod nas bitna i značajna i da mi u danima kada su je vjera posebna poput Bajrama, da to pokazuje. Poseban ibadet u mjesecu Ramazanu i iza Ramazana jeste odnos prema ovoj dječici. Na dan Bajrama ja vas molim, čak i vi koji nemate običaj da se smijete, i to je lijepo, i Resulullah se nije smijao puno, nego je njegov smijeh bio osmijeh. U danima Bajrama i smijeh je ibadet. Što kaže jedan, nemoj da pokazuješ svoje zube ljudima, nego im pokaži osmijeh. Nastojimo da u danima Bajrama prenesemo radost, pogotovo na ta mala stvari. I kada im to budemo davali dvije stvari, vežite ih za one koji su vama u životu valjali. Odvedite ih na mezar onih ljudi koji su u vas islam ugradili. Na mezar naših deda, na mezare naših nena, na mezare naših šehida, na mezare naših gazija koji su možda iza agresije preselili. I druga stvar, kažete im da je samo u Gazi preko 150 djece u jednom mjesecu Ramazana. Dječice koja nose poput njihovih imena, to su Ahmedi, to su Fatime, to su Hamze, to su Sumeje. Nemaju svi luksuz, neka djeca od starta znaju da ste vi nečije dobro djelo i da ćete pokušati da oni budu vaše dobro djelo i neka znaju da pripadaju umetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ja molim Gospodara da nas u tome pomogne, molim njega da primi naš post, neka među nama niko ne bude nesretan najvećim imenom Gospodara. Ela in ahsana al-kalam wa ablaga an-nizam kalamullahi malikil aziz al-alam kama qala subhanahu wa ta'ala fi muhkam al-Qur'an wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه أبدا سرمدا إلى يوم الدين. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas ponesti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar, molimo te da budemo od robova koji si od vatri u Ramazanu oslobodi. Gospodar, molimo te oslobodi nas i roditelje naše od vatre džehennemske. Gospodar, molimo te, smiluj se nama i roditeljima našim. Smiluj se porodicama našima i smiluj se potomcima našim. Najvećim imenom molimo počasti nas džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodar, sačuvaj nas vatre i svakoga djela koje približava vatre. Najvećim te imenom molimo popravi stanje umeta Muhammeda. Gospodar, najvećim te imenom molimo počasti umet Muhammeda da se
tebi vrati. Gospodar, molimo te, počasti naše ruke, jezike i metke da radimo za dobrobit umeta Muhammeda. Gospodar, molimo te ovom mubarek trenutku da među nama niko nesretan ne bude. Gospodaru, počasti nas srećom i primljenošću kod tebi, Gospodar. Najvećim temenom molimo, primi nas među iskrene robove svoje. Najvećim temenom molimo, Gospodaru, primi naš post. Gospodaru, nijedno djelo nije malo, ako ga ti primiš, pa primi ova mala djela robova svojih. Najvećim temenom molimo, smiluj se roditeljima našima, smiluj se onome koje zalogaju naša usta, stavljaju, molio tebe da tebi odan budemo. Počasti nas da to isto uradimo sljedećim generacijama. Gospodar, nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da nijedno naše dobro djelo ne odbiješ. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun.